Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu ja sam napravila buket cvijeća koristeći ubrs, flomaster i vodu. Napravite buket sa decom ili svojim đacima u školi za Dan zaljubljenih, 8. mart, Dan majke ili kao prolećni ručni rad. Uživajte u videu i igrajmo se zajedno. Nadam se da vam se svideo moj buket i da ćete se potruditi da ga i vi napravite. Ako vam se svideo video, zapratite me za još lepih ideja. Za vas to je samo jedan klik, a meni znači jako puno. Vidimo se uskoro. Pozdrav svima. Ćao!